Hello, ladies and gentlemen. And Kenya Jan, I guess Shabara this time. Kagweje, just take a question to Baba answer, Rekata Lawyate and you need to call him Baba answer, both in very quick. My young kuje, coming a you chopler. You need to call in bear are, take an echo, you know, much a minister of justice, Chawish. And then wurin shalke akech Joseph akech me chiri career dan law lati token kai kura ka kai dir mi yalke areta ba ano cha wush kwang la ti cha ma kwilwe cha nung ano kamo ya ma kwilwe cha nungo so be wodi ano min de la raje ko ba yu ba chek chabite gwalan bar long tin yob do check de la nu uni recycling me la roda me recycling me la roda ka wurmu chal ke kire an da ji o kon ya la kon gwe ne na dungare nya yil ko ma yeje an ta ma yene kon ya ka wo che wurmu chal la mbu che wonu che wurmu chal wa ga ten che wonu che ma kwe luet ko jan jera ma ya wala ke che ma kwe luet che wui gode che wurmu chal ka wa ga ten che la gode ano and then che lambu che wonyo lujog ano che wani gak che wonyo lujog mi ye gen system na ni te kir a system la u the good min la wo mi bia good mi ba ku che ken no ken ma lel ke system dor ma chal ke we mo country lel ke je ken le na ne ken an good be la u an dor nan ba ka jo ra tin ngari ko it sim yara ma la ken recycling ken ano ka ba ka joirar ani chi aja ne ndorin chal ke turit ani ri kon kwela la go he la u yena ayu me chelot una ayu jena loda we nan be sa de ruken lide ma yong na gar che ngam tin some people deal with je ken but kon ngai ne je nu kon tan no ken di mo mondi ano ko recycling me lar ke kire chaga wonyo nu me na tur ka ya na mi ye je ndir mi yal ke recycling na ni nyowe nu and then gen recycling dan ne dia le ko ne nyoga nu ngtama akan the same thing ne ko ne kwa no nu kwa nan kroken ano yani kan ne kwa no nu kwa nan kroken no nuri aka kana ka kirande me barara no belara nuri shakana and team nan dia le nyo nu kan le mi ye lojo a team la u take against nuri but nuri minan larke kan larke na dum jinu everybody will enjoy it tomorrow ano mading je andor yal ke turit diri ngi location dor yal ke juba diri nga yete wini kami ya jike yefin gwe yake menen ne ko ni yal ka rodi na ata GNSS ata National Security Service I guess much ya waka report nan in chibarar korga nake nadi tira gwa ba kon lintin kan gwa di nani ne lawo te kel mo chi abi durjit yen wori ko ne lawo sometime la te mala gore wuni gwa bi na wotin ko te ga ba jetino it will open but wo ka jen 2026 me wanatine ano ha la gwe je na woni tira gwa mala je kene je jan la je kene ye jinu na woni cha bi nan ka mara la mu chi mo gwa de ba de ne ko ni gor ka je no je nan ka gwa na nin ba nga ye kene no kene til ka power that's what they insisted for. And they are not the people that can even understand what you say to them. They are the people can face the consequences first. They need to face the consequences rather than you can talk to them. They just need to see the consequences, what can open.
into that leadership. That's what they only looking for. Because if they did not even see it, they just, when they hear something, it does not even go into their heart that when you hear something, you have to feel it and you have to listen to it. Ka chagwama bol sai binang along, de jona koni yene koni ti you know ma ya ma kwe ma ya nu. Ma kwe ngora tele ma belet. Ma kwe ngora tele ma belet. Yalara ma wana jinga nuore na mo biloy de ba kwanyo. Unne ti tele ma balele ken. Ma balele la ubia ne sha lele ne. Ani balele aje no consequence ni kien ba ka waje ken run. Kone ya lara kirke 2013 kene consequence ni ka kene pes. Ene sha lara wurma chal ka bulmel kene consequence ni ka kene pes. Ano. Ene ramala o ken consequence ni ka duor kene pes. Wuni ram yeno rami nane ne lawo la liang ni yene jidde jen che ku ne environment. No environment we di. Win mo ne wuri nane bi por. La ngi jeno ka rarun. Birodu yu moy birodu yu nyo moy ke dira mi yal ka to ma dong na wurin bi por la ngi jene ma yare ma che pim ni ji ke bun ya ke jin ku yi bun ya bi nga yeno go an o dere ti ko bi ate kam yene je ko ma luong ne kwer adi wu je la obi bung ne je mana bi calculation du bi yu la tan wono hanu ma go a te kam ko ne je we kwe bun ya ba ngo ye bor aje nan la ne ni je la o la ran la ku mu ne nyin ke la o be yu manji be ji yu bung tamam biara dun ko dal fin en pin bila wote na kaisin so win mo na me ne riti ka ko ne ki riti ka ko ne ken ka o ka ko ne ken kan cha ko ne jinuf ken ne ma ken ne nga na pa ore ni ngwe ken de na jo je cha ne jinuf che te ka der mi yal ke vision din en o ti ko ne liwu ka jinufin en o ne ko ne liwu ka ne re ko ne gor no mi yal ke jinuf abe exit ka nos changa je ken ko ne ri yento environment ma yeno yanga je ken so min baba lariye o ya ma kwe cha nu ko bala minister of justice ana mo na mo ran chi dwal jode ne me joye e we ina ne be resolve ka je ani bi jinu be ngar kwaje le banen ba wurin chalke ajeda chalke bashir ku na le be joye sha ajena ngar ma chere be yeta diet Uganda mina tilendech bashir chu ja I guess you have to listen and you have to know what is going on in East Africa. Just watch the East Africa. Did you yal Uganda mi ananga sijin did nan tilendech min chal ga ndej ma de Uganda kuleda ano ne wurma chal ka babu wan ma cha nan ka sijin ngu ma ngai ka je no te na ne de ri ba godi ta tende ya did nan chu ja bashir chu ja bi compare ga wurma yal ga ma cha chi gura lar ne ra ma ga je be ba lo ja kwale ji ni ji did Uganda mi nan chu ja bi compare wurma yal ma cha so that's what I can say coming on in the ramalar ye ma kwi ate manene gargwalen ana nenge ma kwi yo nenge ye jinufi india ano ramalar ye no o yima kwi ben ate ka ma lawo abikon jaku bikon jaka ne ta lawo te ka ma ba luong kentin
ana ma wo ni je widu gar we gwar che bilet ano kamin lar ni je no chi bilet ke je uni system gwina way we je system gwina way we je the more be way we system be which the more be environment do be now and babu jore ne ko ni ti ku ma ku chang cha nung ba nu ba la minister of justice we je na ma ku na ma no ni chi ma ni ko ria mi bi ngai ka wur janga ria de e ka hina ni gure nu ba las wi gan kon so ba ku yama min la ba ku yama lu ba ba to ne nyo kama ku ke ba yama la ba to from destination e to ka je ko ndir mi yal ke lu ko bi u ben ke on 21 no en ko bela ma ku ke bela ke ko cha ku winter Joseph ke cha ku winter before ke 21 ken ne ben so mi lu no ba o lu tere ma ku ka pala no dan pin gwe no ke to dialo mi bi diniyan pala no dan pin kami bana ngai ni je ba gad kon ken le da ma pen ma yal ge to read within minute bi ja ngai no gad kon ken le da ayo bi ba je ne le da ramado da ayo bi ba a movement ma la o je ne le da but at this time deal with a biba kibe right na ken no we can do this raminan in chijala ling no lip ke peace a giu ane bi hu para je ka wangu endung dar yale to read nan je ne chene ire go wol ane ya je ne ya witness je ka wol menen commander so bi aja ngaji no kon wuni go kon han mala jo ye go kon du no ngo idan te ne ire gor ke je no kono bo right na kono re no ba ngule no chebi to at this time mu wi te kui ma la wo kui no ba ye pin ji ayu mana ku para tade mo wa ye pin kel ga ne ri yin to para ne tade ma la bi wu no ra para ne tade garwe ano na me wona tine again last destination it's not even a second destination again go am yeno ni ba la re ye ka cha je guru no ba jantin bana ra ye go ka weekend mi la right na ka je and then bana ka elaborate ka way na nin bana ka lar ka je janan ki jani la ngi jena rammeraan health news and analysis you know ma embi aku temal yene ire ibeno ka biya jala wi share karama kene ben thank you